Tata Adán Palacios, presidente de Comisión de Salud e Educación, diputados Toquetja Arstawerakiwa, viceministros de Salud Toqueroja, va informe Toquewa Kakurjabasa, Wakura Wija Bolivia Barkpachanja Apasi, Ukatoja Untaya Weyabjari Sasidau Jupaja, y Atia Weraki. Tenemos una sesión de la comisión. Aromanteja más sesión tantachawiwa, comisión toquempeja utjarakini, ukhamaraki, directorio toquempisa, tantacha sitarakiniwa, ukhamaraki, viceministros de salud toquinkina casa, aka tantachawiroja jawillatarakiwa, jupanakaja ma informe toquiwa, uñast ayapjestani kun jamasa, sapa departamentos toquinakana, wakunawija apasiski, ukatoque, ukhamaraki, municipios toquinakansa, kun jamasa wakuna winakaja apasiski ukatoqinakatsa uñast ayapjarakiniwa ukayatia winakawa ma informe toqeja katoqa sirakini ukhamata kuna amdanakampisa jutiri wakuna winakanja puqata aspa ukatoqinaka amuykipañataki kunateja aka amtaja hiliri irpirina amtapaj utiki ukhamaru irnaqatas karakiwa.